Şimdi öncelikle bir barış annesi olarak bu saldırıları nasıl değerlendiriyorsun? Bununla başlamak isterim. Çünkü saldırıların görüntülerine baktığımız zaman insanlık dışı savaş suçu işlendiğini de gördük. Bir barış annesi olarak neler söyleyeceksin bu saldırılara karşı? Jibuna bir şerre ev 27 sale dair xwedin jibuna bir şerri sekinandini xwin sekinandini lê ev salekî jî pêvajoya aşîtiyê dest pê kiriye lê mixabil tu gavê avîtinê tu neye îro lê rojhilat şerrekî bêhempa şerrekî giran heye li wira însan tê kuştin wê wêran kirin talan kirin lê nivra jî li rojava jî cîkî weke Helebê tu axa Rojava bigve ji xwîna zarokê xelkê jêbê ê cîhanê tevdî zarokê cîhanê tevdî canê xwe di wî welatî de di Rojava de feda kirin ji bona Rojava biserxînin. Lê mixabil îro li Helebê ev serê şeş heft rayê şerrekî giran li wê derê li ser gelê Kurd li ser malbatê Kurda tê bikaranîn. Em wek dayikê aşîtiyê وجدانê me êdî qebûl nake. Em êdî qebûl nakin ji vî şerî re. Ji bona çi ev çetena li dewleta Tirkiye hatin perwerdekirin û ber bi Rojava ber bi Helebê şandin. Eger ji bona gelê Kurd û tunekirina gelê Kurd îro temama dinyayê destê xwe didin hevdî ji bona gelê Kurd biqedînin. Bi Xwedê yek dayîkek yek insanek bimîne yek Kurdek bimîne dîsa jî ew ê ev jiyanê berdewam bike dîsa jî em Kurdin em ê dîsa bêjin ev welat bi xwînê hatiye avdan em terka vî welatê nakin. Banga me li dewletê navnetewî heye li însanê bi ujdan dawa demokratiyê dike eger sûcê vî çelê ziftanê sûcê wa çoluk û çocukna wa zarokna çi bû? Eger îro di wê berf û baranê de di orta çele de di wa zarokna bê mal bike bê av bike bê xwarin bike di hindurê xaniya de û tu îskencêr wan bike û tu wan bikuje ev di kîja qanûnê dîn de heye ev kîja dîn qebûl dike eger misilmantî bi vê şikliyê em vê silmantiyê asla qebûl nakin em qebûl nakin. Eger Hakan Fidan ki Kurd ez fedî dikim bivêjim Hakan Fidan Kurd Hakan Fidan çeteye eger îro di herin Rojava di herin Helebê di herin Şamê li ser gelê Kurd pazara dike lê qeyda diya wî bavê wî perwerdak nedaye zimanekî Kurdî nedaye ujdan û merhemetek nedaye ujdan û merhemetê wî li ku ye ew Kurdin ha wa insana Kurdin îro eger dewleta Tirkiye dawa demokratiyê dike û weke gelê Kurd em jî dibêjin em dewletek demokrat dixwazin. Eger dawa demokratiyê dike û çeta ji cem xwe perwerde dike û dişîne ser gelê Kurd û dîsa jî li ser televizyona bangawaziyê dike dibêje eger li kê dera kêmasî çêbû em dîsa pişta we ne. Yani ev çi demokrasiye, ev çi insaniye. Eger çete îro ketine başûr, ketine Rojava, eger qetilama gelê Kurd bikartîne ev ne rast e. Gelo jinek ujdan li kê deraye, merhemet li kê deraye, tu jinê ji qatê sisiya bavî ji xwarê di bavî jêr de. Ka ujdan, ka merhemet, hûn ê bi vêya misilman bibin, hûn ê bi vêya mêr bibin. Asla bi şiddetê kes li ser neketiye. Kes bi şiddetê li ser neketiye. Qusanayê ji jinê Kurd ditirsin. Qusanayê ji keçê Kurda ditirsin. Eger îro keçê Kurda serî li ber dinyayê rakiriye. Em vêya şermezar dikin weke dayikê aşîtiye. Ujdanê me qebûl nake, merhemeta me qebûl nake. Îro em ê ber bi Anqerê herin. Saet du dade em ê bi rê kevin. Ji bergê aşîtî jî jan qerê derdikeve û şer jî jan qerê derdikeve.
جبونا الشرج أنقرة دركتي آنكا أما جي وقت دايكي آشيتيه هرن أنقرة أما هرن مجلسي أما هرن بل دششلري باقاني جيوي يعني جبونا تش أبتش بسري كردار وستيك دب كرد تماما دنيا جعفو كوهي خوا دقرن جعفي وان نابينه بميمونة دليزن بسي ميمونة دليزن أب ذيا إيدي ناي قبول كرن ام هاتن ایدی به وجدانی تشتکی به وجدانی قطر عامی اول لسرگل کرچید به ام قبول ناکن بیا چش دسته ما بیجی ایرو پیوه ام اجبونا آشیتیه بهرکن ایرو اگر دولت نکانه چار دایی که عسکرا بین کل هفته بیجن اب بیواجو دست بکریه بیواجو آشیتیه داروک کردا ولا او داروک ناجی يعني كثير نانينا دايكي وانجه هذا وانجه يعني او زاروكنا اگر تهيرن او گردايك خوازه گرك ترك ببينن دولت ببينن ببينن وانگامه جبون بايكنايه گرك او دايك دستي خواه دست ما اب چند سال وانگوازي ما جبونا وان دايكنايه ام دبيجن وقت هفدا ماشي اللي واجد الشهود عيسري تعبرنا وشي دايكنا ليك ايرو او قال هكا بشهود بس وك ابي قدر صوت دركت تلفزيون داربك الراب و دمشق جبونا دبي بابو براي لوانت دبي بابو براي سبع وان درك ما بابو براي ما بابو براي نتجي انسان ما جيت تدعي اخوش انسان ما نواناجي كردن هما بجي انسان معاه كرد بجي عام تجاري نايقب ناكر برا كرد سر برا كرد سر كرد بازاري بقرا ام ديا كارد كن فيش ديا كيتي ام ديا دو ام لبيشيا اخواتو كاس كر على مرن ايش ام كيف اخذ عارفين يبالي او كيف عارفين جبو قتل عام ام فيفا نفاضل ام تركيا اوقات بقاشيني ام بيان خوازن تكي فرج نفاضل تاوا هك فان هي اللي في ولاتي كرداجي هي إيروتشيش هرن ل كريشي بلنسا بالصلاة أو حلب بخوينا قال لي فرد روجنات عطية عجناندن روجابا بخوينا زاروكي كردا أو أخواب هاتي يعني أم بيا زاروكي ما نفعنا خوينا نه برخه هر کسی دارد که ریاضی خودی جانا کارا ام یده جیان کارا بکر ام شر نخوازد ام آشیتیت بازن آشیتیا که حقیقت آشیتیا که ترکیه دموکرات چاوا حقی وردی ام جید خوازن زارو که مجبور کام بدم زارو که ام شر گرک لازگین ام شر بانگا من دولت نام نتوی هیه دولت یک دبیجه دولت من دولت دموکراتم بانگا مجوان رهایی برای شعب خوشی وکر گوی خوشی وکر اگر لسر گل کرد و لسر داروک کرد پازاران کرد ام ویا تجاریش قبول نکرد و نای قبول کرن و نای قبول کرن و نای قبول کرن ام قبول نکرد وقت دایی که آشیتی خوی شبال نبوی حسرت بو کرده رشم سور و سپیت نگه ایرو حقا فیدان جوار لازم دبه
سبع جوان لازم نبي كردك او بتاخد يعني ما ناي قبول تجي كردك كردك كده لازم تجي كرد Peki. بس دائر نفر ام شر نفر ام عشقية بازن ام تركيا كدموقراطية بازن ما في خد ما قال الدنيا بإنساني ما في بازن Dayıkava Spas takım, Spas takım çok teşekkürler. Kolay gelsin. Biz de eyleminizi takip edeceğiz. Çok sağ ol, teşekkürler.